Aquí comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y Dice Yo, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Shalom Aleichem, buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa, al Mazel Dicker Program número 13, 13 is Mazel. Hoy, 1 de mayo, Día de los Trabajadores, están acá los trabajadores de Dinaye y Dice Yo y les damos la bienvenida. Sergio, ¿estás trabajando? Oh, ich habe genickt, Gematria Fundraisik is Echad, Adonai Eloheini, Adonai Echad. Derfor macht man der Bar Mitzvah 13 Jahre. ¿Qué te parece? Hola. No, está verschreiben porque so viel información, es demasiado, es demasiado. Itzi, ¿cómo andamos? Aquí estamos. Farmir Zanin de Yiddish Shur is nicht kein Arbeit, is ein Vergnügen. Así es. Lucas, ¿cómo andamos? Bien, acá. Para mí tampoco. Esto es militancia y activismo, esto no es trabajo. Así es. No estaría acá. Es un placer. Y hay Shmues Kessel, ¿verdad? Tenemos Shmues Kessel porque hoy es un retenish semi-difícil y semi-fácil. Primero es una grabación hecha no hace mucho tiempo. No hace mucho tiempo. Quizá por eso la voz les resulte diferente a sus grabaciones clásicas. Pero vamos al retenish y después vamos a la historia de esta canción y por qué abre nuestro programa del día de la fecha. Lucas Schiess. Größer Gott, wir singen Lieder, unser Hilf bist du allein. Nimmt's in auf die Snoppes Brüder, bis die Sonne wird untergehen. Nimmt's in auf die Snoppes Brüder, bis die Sonne wird untergehen. Lass die Sonne uns brien broten, sie hat uns geschenkt zum Glück. Seht das Bräut ist uns gerotten, Kinder kämen nicht zurück. Seht das Bräut ist uns gerotten, Kinder kämen nicht zurück. Größer Gott, du hilfst dem Menschen, als ruft zu dir in neu. Sollst uns weiter Tage wünschen, mit der Zwoche und mit Bräu. Sollst uns weiter Tage wünschen, mit der Zwoche und mit Bräu. Nehmt's in euch alle in einem, nach es haben wir schon viel. Und dem goldenen Kranz, dem schönen, von die Sang im trocknen Schien.
und dem goldenen Kranz, dem Schönem von die sangentrockten Schiel. Lassen unsere Kinder wissen von all Leben auf der Welt, als das Bräut in jeder Bissen ist von unser Regenfeld, als das Bräut in jedem Bissen ist von unser Regenfeld. Größer Gott, wir singen Lieder, unser Hilf bist du allein. Nimmt's in auf die Snoppesbrieder, bis die Sonne wird untergehen. Nimmt's in auf die Snoppesbrieder, bis die Sonne wird untergehen. ¿Qué les pareció la versión? Creo que es muy difícil el retenish. Es interesante porque es un cantante que sonó muchísimas veces, va a seguir sonando, pero no es tan No fácil se de lo retener. reconoce. No se lo reconoce. No se lo Pero reconoce. como es el día del trabajo, le damos trabajo a nuestros oyentes. Yo quería contar, Sí, sí. Abraham, que mi papá, del Bundist, cuando terminaba un artículo, cantaba esto. No me diga, porque es una canción interesante. La idea del trabajo y del trabajo de la tierra la introdujo Silvia en el programa pasado cuando se habló de los pampistas. Y felicitamos a nuestro querido amigo Enrique Malbrán desde Miramar, que su actividad para rescatar la memoria de los pampistas merece todo nuestro reconocimiento. Pero el trabajo de la tierra se crea entre los intelectuales de fines del siglo XVIII. Y volver a trabajar la tierra se transforma en un ideal y se crean colonias agrícolas en la región últimamente bombardeada en Ucrania, Jersón. La zona rural de Jersón, se crean colonias agrícolas judías y escuelas de agricultura, y la primera es de 1827. Y Mark Warszawski, el autor de Auf Pripyat brennt a Feuer, todos conocen Auf Pripyat brennt a Feuer y también Tayre Malke, pero Das Lied vom Bräut, esta marcha, y él de puño y letra dice, para ser cantada en las colonias agrícolas, donde ya en 1827 al 60 comenzó un proceso de asimilación a la cultura rusa, la rusificación. Romanovka, Nagartava son nombres de colonias, y Bobrovikut, donde nace uno de los grandes poetas, Frug, de la literatura yiddish, donde aprende yiddish de grande, porque él no habló yiddish hasta bien entrada su adolescencia. Y Eijan Koye, Eijan Vila, es de otra época, es de otra época, es ya de la época soviética, en Crimea. Pero, Abraham, Sí. la primera escuela agrícola que se crea en Israel, con los Halutzim, que es Mikveh Israel, el modelo es tomado del modelo ese, lo trajeron los Halutzim que vinieron. La idea de redención de la tierra es de los intelectuales judíos de principio del siglo XIX, con la vuelta a la tierra. Y uno de esos que difundieron el ideal
de volver a la tierra y de volver a Sion. Mucho antes de Herzl, es un cantante popular que hizo una fortuna cantando sus canciones en recitales masivos. Él encontró una forma de ganar dinero. Componía canciones, organizaba festivales en la plaza pública, libre y gratuito, pero tenía gente que iba entre el público y vendía el cancionero. el cancionero. Él de profesión era un badjn. Del badjn, del bastonero de los casamientos judíos hablamos ya muchas veces. El Yokum Badjn o el Yokum Zunzer. Y una de sus canciones son En el arado. En el arado está la bendición. En yiddish, arado es soje. No es la soja moderna, contemporánea. In der Soche liegt die Maselbroche. Y esta es la canción de Yokum Zunzer al arado. Adelante, Lucas. In Soche liegt die Maselbroche, der wahrer Glück von Leben, kein Sach mir nicht fehlt. Es kommt der Frühmorgen, ich darf nicht leihen borgen, der Meuer darf nicht sorgen, auf Tag hat so es Geld. Saison gegreit ei Winter, as a schika Gesinnter, ich steh und schneid ganz minter, frei in Gottes Welt. Menschen soll nur Gott die Menschen, welche stützen Zion, zurück das Land beneit. Mensch nur Gott die Ritzer, die Kolonien Baschitzer, die Arbeiterstützer, die Strubabels Wunderzeit. Wenn von die Kolonien wird wären Millionen, wenn sie an erst der Monnen und diese Größe Leid. Si prestaron atención a la letra, los colonistas van a ser millones cuando volvamos a Sion. Así comenzó a divulgarse el ideal sionista. Y pocos saben, y yo recomiendo que lean el mensaje que nos mandó nuestro querido amigo Enrique Malbrán, y está en el chat, lo pueden leer. Y él hace mención cómo el mundo ha olvidado a los mártires de Chicago de 1886, donde se recuerda el Día del Trabajo, en la lucha de estos luchadores por los derechos humanos. El mundo olvidó el 1 de mayo y se transformó en algunos países en un día no laborable, días de asado y paseo, cuando fue un día destinado a luchar por la dignidad del trabajador. Así que este programa tiene que ver con la lucha.
Y vos mencionaste el Bund, Itzi. Sí, sí. Nosotros fuimos a una escuela del Bund. En algún momento nos hablaron, nos hicieron lavado de cerebro sobre el Bund. Jamás. En el Schule, jamás. Jamás. Cuando se celebraba el 1 de mayo y en el cuaderno de temas patrios se escribía Soll leben der 1. Mai, se hablaba de la lucha de los trabajadores. Eso no significaba que después a la tarde, cuando era el 1 de mayo, era el acto del Bund, el que quería ir iba, el que no, no. Nada que ver. Y los sábados a la tarde había un Kinderclub donde sí se hablaba del Bund, pero estamos hablando de los 50. Sí. Por lo menos mis experiencias en el Schule. Y el Bund, ¿qué fue en realidad? Sería bueno que aparte comenten qué escuela era, dónde estaba. La escuela Pérez del centro, de la calle Boulogne-sur-Mer. Der Itzhak Leibush Perechul in Center. Center, porque eran del Bund. El Perechul de Villa Lynch eran comunistas. Así es. Pero Pérez era el escritor y el ideólogo socialista que tomaba las dos ideologías. Bueno, creo que el centro era 11, no era el centro. In Center. Yo le contaba a Sergio antes en el backstage, como se dice ahora, que en mi casa 1 de mayo había yo, primero a la mañana iban al acto en la Casa del Pueblo del Partido Socialista, como corresponde. Al mediodía había Yontefdikes, mi mamá hacía creplas y Yontefdikes. Y a la tarde íbamos a Boulogne-sur-Mer, al acto que hablaba o Palacios, o Yoldi, o la doctora Alicia Moró de Justo. Lógico, porque la Vanguardia tenía una página en Yiddish. Sí, señor, mi papá escribía. Claro, mi papá escribía. Tuvo página en Yiddish. Y cuando se crea el Bund en Vilna en 1897, los jóvenes que crean el Bund lo hacen en una boardilla de la cual se veía por la ventanita la cárcel que estaba ubicada en el centro de Vilna. Y a uno dice, hoy estamos nosotros mirando la cárcel por la ventana, el día de mañana seguramente vamos a estar en la cárcel viendo dónde creamos el Arbeiterbund, la Unión de Trabajadores de Lituania, Polonia y Rusia. Ellos sabían que era una lucha muy, muy difícil para lograr que el trabajador reciba un trato y un sueldo digno. Se transformó después en Bund, la unión, sí. Yo quería contar de lo que leí, de lo que me contaba mi padre. Después voy a contar una anécdota de un 1 de mayo en Mesrich, después que pasemos a otra canción. Que cuando el Bund, que tuvo representantes parlamentarios en la Duma polaca, una de las primeras leyes que presentó fue que en los lugares donde hay trabajadores judíos religiosos que comen kasher, tenía que haber en la fábrica comedores kasher. Porque era un derecho del trabajador. Y el Bund, que no era un movimiento religioso, defendió cuando el gobierno polaco prohibió la matanza kasher, exigió en el Parlamento que se autorice la faena de carne kasher y defendió las zonas ultraortodoxas y las protegía por el derecho del judío a expresar su judaísmo. Eso es algo que es muy difícil de entender hoy. La inmigración masiva también trasladó al Nuevo Mundo a los luchadores. Y Morris Rosenfeld, un poeta joven de Nueva York, pintó como nadie la dura realidad del obrero judío.
Recuerden que una de las motivaciones del Día Internacional de la Mujer es cuando decenas de trabajadoras judías mueren en el famoso incendio del Triángulo en la fábrica de camisas, que habían cerrado las puertas para que no se tomen descanso las chicas. El edificio existe, hay una placa todavía en el Triangle Circle, donde funcionó la fábrica, pero también la fecha es olvidada. Y Morris Rosenfeld escribe una canción que se transforma en casi un himno de los luchadores por los derechos de los trabajadores. Y es Mein Ruheplatz. ¿Cuál es mi lugar de descanso? ¿Y dónde quiero reposar por siempre? Vamos a Morris Rosenfeld y Mein Ruheplatz. Such mich wo die Myrten grünen, gefindst mich dort nicht mein Schatz, wo Lebenswelken bei Maschinen, dorten ist mein Ruheplatz, dorten ist mein Ruheplatz. Nicht such mich, wo die Vögel singen, gefindst mich dort nicht mein Schatz. Als Sklav bin ich, wo Ketten klingen, dorten ist mein Ruheplatz, dorten ist mein Ruheplatz. Nicht such mich, wo Fontanen spritzen, gefindst mich dort nicht mein Schatz, wo Tränen rinnen, Zähne kritzen, dorten ist mein Ruheplatz, dorten ist mein Ruheplatz. Und liebst du mich mit wahrer Liebe, doch komm zu mir, mein guter Schatz, und heute reif mein Herz dich triebe und mach mir süß mein Ruheplatz, und mach mir süß mein Ruheplatz. Oy vey. Orn, ¿qué noticias hay en Israel? Primero que, siguiendo con lo que vos comentabas del 1 de mayo, hace muchos años que en Israel ya el 1 de mayo es un día laborable.
que ver con un tema político después que Abodá y sus diversos partidos dejaron de estar en el gobierno. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Likud fue anular los festejos del 1 de mayo. Es un día laborable, común y silvestre. En algunos lugares, algunos movimientos juveniles todavía lo recuerdan. Sin embargo, yo sé, en el Kibbutz Gash hay una persona que el 1 de mayo despliega la bandera roja en la ruta. No sé si sigue apareciendo todavía. Eso no sé, pero yo sé, por ejemplo, yo estuve el año pasado, hay kibbutzim que todavía ponen la bandera roja. ¿Quiénes son? Los kibbutzim ricos, el Hatzerim, los Ayuros Manesonim, yo así también. Bueno, mira, acá hay un clima muy raro. Abraham y queridos amigos, hoy han enterrado al guardia de seguridad que fue asesinado por un acto terrorista a la entrada de la ciudad de Ariel, y se prevé toda una semana de tensión con motivo de que ya miércoles y jueves es Yom HaZikaron y Yom HaAtzmaut. Por otro lado, el ejército de Israel ha conseguido cerrar la mayoría de los lugares por donde pasaba gente desde Judea y Samaria a trabajar a Israel o no. Por lo tanto, los controles son mucho más estrictos y a partir de ahora se prevé, hay prevenciones de parte del Shabak, que los atentados van a empezar a ocurrir lamentablemente en Judea y Samaria, en Yehuda Beshombrón, y ayer tuvimos la primera prueba de que eso ha ocurrido. Por supuesto, ya fueron capturados vivos los dos terroristas, así que me imagino que de su investigación van a aparecer más cosas. Y se supo también ayer que el Mossad descubrió una red terrorista que tenía planeado atentar en Turquía contra miembros de la Embajada de Israel, contra un general americano en Alemania y contra un periodista judío en Francia. Lo interesante que, como prueba del mejoramiento de las relaciones con Turquía, la información la brindó Turquía, y el Mossad interrogó a este miembro de las Guardias de la Revolución en Teherán. Fueron, lo interrogaron, le sacaron toda la información que pudieron y volvieron. Para una serie que, entre paréntesis, Abraham, el 5 empieza la segunda parte de Teherán. No se la pierdan, no se la pierdan. Y por último quiero decirles que hoy lamentablemente ha fallecido el ex miembro de la Knesset, hombre de Meretz, Gilon, que fue un luchador por los derechos de los discapacitados, y un hombre respetado por todo el arco político, porque era lo que en Ivrit, bien comentado, se llama Amench. Es una pérdida lamentable, no solo por la vida humana, obviamente, sino porque era un parlamentario de primer nivel. El primer ministro Bennett, otra cosa, ha recibido amenazas él y su familia, una carta con una bala. El Servicio de Seguridad ya está tomando cartas en el asunto. Y un dato interesante, ayer el líder del Hamas en Gaza, Sinwar, llamó traidor a Abbas, el presidente de la Lista Árabe Unida, que forma parte del gobierno, de la coalición. Aclaremos, una cosa es la coalición y otra cosa es el gobierno. No hay ministros del partido, pero forman parte de la coalición, aunque ahora están de receso, están en Bruegges. Y él salió a acusarlo de traidor, y Abbas salió a decir que de ninguna manera, que no tienen por qué meter, que se ocupe de lo que pasa en Gaza y no de los árabes israelíes. Y aunque parezca mentira, desde la otra lista árabe, que no están en el gobierno y que están enfrentados, salieron a defender a Abbas. Y ahí el clima de tensión con todo el tema del Aqsa, que es un tema muy complicado, porque están los árabes israelíes y está Jordania y el mundo musulmán, y Israel se tiene que mover. Hay un término que es el status quo, pero vos sabés, Abraham, cuando desde la mezquita del Aqsa tiran piedras a los quienes están rezando en el Kotel, a la policía no le queda más remedio que intervenir y entrar a el Aqsa, y ahí se arma todo el balagar.
Bueno, esto es lo más importante por ahora. Esperemos transcurrir tanto Yom HaZikaron como Yom Ha'atzmaut de calma y en paz. Y bueno, ya la semana que viene venir un Beser Epsures para contar. Ojalá, porque sí, empezamos ya. Nosotros terminamos con el 1 de mayo y ya empezamos a preparar el próximo programa dedicado a Yom Ha'atzmaut. Pero, Lere, ¿qué canción cantabas vos en relación con la fecha que estamos conmemorando hoy? En realidad, Abraham, era una canción que cantaba mi padre. Mi padre había sido bundista. Esta es una canción anarquista, en realidad, conocida como Vilang. Y es una canción que tiene que ver con mis recuerdos infantiles, porque a mi padre siempre le gustaba escucharla y cantarla. Y dice así: Wie lang, oi, wie lange wird ihr bleiben noch schlafen und trocken die schändliche Keit? Wie lange wird ihr glänzende Reichtümer schaffen, vor dem, was bereut euer Bräut? Oi, wie lange wird ihr glänzende Reichtümer schaffen, vor dem, was bereut euer Bräut? Wie lange wird ihr stehen, euer Rücken gebeugen, der niedrig heimellos Verschmacht? Es tut schon Quachtäuf, zerheffen die Augen, der fehlt euer eiserne Macht. Es tut schon Wachtäuf, zerheffen die Augen, der fehlt euer eiserne Macht. Und alles wird leben und lieben und blühen in freien, in goldenem Mai. Brüder genug vor Tyrannen zu knien, Schwert als ihr muss werden frei. Brüder genug vor Tyrannen zu knien, Schwert als ihr muss werden frei. Bravo. Les puedo asegurar que tenemos y podríamos preparar 10 audiciones pasando la música revolucionaria de los trabajadores, de anarquistas, de bundistas, de socialistas, de mencheviques, de bolcheviques, todo el espectro y en yiddish. ¿Y el yiddish tiene algo relacionado con el trabajo? Eso es una pregunta muy evidente. No, claramente. Sí, venimos bien. Es interesante, hay una palabra en yiddish que es la palabra básica para trabajo, que es probablemente la palabra que todo el mundo conoce, que es arbet, ¿yo? Y que es una palabra y que además nosotros mucho el trabajo asociado con lo obrero, el diario Arbeiterfreund y todo lo que tiene que ver con Arbeiter es vinculado muy con la organización obrera. Freie Arbeiterstimme. Freie Arbeiterstimme. Y el Arbeiterring. Pero el Arbeiterring de Nueva York. Freie Arbeiterstimme, que todos la llamaban Fasch, pero cuando aparece Mussolini se borra del lenguaje yiddish, porque nosotros decíamos, wir seien Faschisten. Faschisten significa de Freie Arbeiterstimme, de la voz libre de los trabajadores. Se borró del vocabulario. No hay separación entre el trabajador, el obrero y el explotado, básicamente. Y por eso también está muy marcado cuando en Auschwitz y en otros campos de concentración aparece el cartel de Arbeit macht frei en alemán, pero que es claramente comprensible para cualquier hablante de yiddish, ¿sí? Esta idea de que el trabajo libera,
pero tiene la ambigüedad de a quién libera, si libera al trabajador que trabaja o si a través del trabajo nazi se liberaban de la población judía. La población de los campos solía agregar al Arbeit macht frei, o sea, in crematorio meins 2, 3. En el crematorio, 1, 2, 3, o Arbeit macht frei vom Leben, te libera de la vida, ¿no? Siempre había una mirada muy irónica. Pero además hay otros términos en Yiddish para el trabajo, porque Arbeiten es un término muy general y muy usado. También aparece, por ejemplo, en Arbeit-Bin y en Arbeit-Murash, que los tipos de la oveja obrera y la abeja, no la oveja. Siempre tengo problemas en castellano. Hormiga. Arbeit-Murash, que la hormiga, Arbeit-Bin, la abeja obrera. Después todo lo que tiene con Arbeiterfeind, Arbeiterring, y hay un término que el sufijo los, que quiere decir sin en Yiddish, que hay quienes dicen que sí, y quienes dicen que no, que es Deutschmerisch, que no se puede usar los para cualquier cosa, no se puede usar Heimlos, no se puede usar Kinderlos o algo por el estilo, pero Arbeitslos es una palabra 100% en Yiddish, no tiene que ver con que se deriva, desocupado en Yiddish es Arbeitslos y es también toda una presencia. Mundo Yiddish, después de hecho tenemos Arbeitslos de Marsch de Mordge Gebirtig, que es un tema, bueno, es una poesía muy marcada, pero después también tenemos términos para trabajar más duro, como Horeven, que implica mayor esfuerzo, y que además es interesante porque originalmente la palabra para Arbeit también tiene que ver con el sufrimiento, con el padecimiento, con hay una idea de sufrimiento y después hay una reapropiación, es decir, este sufrimiento es parte de nuestra liberación, parte de nuestra identidad como trabajadores. Tenemos Horeven, tenemos Pratseben, tenemos Melógene, también muy vinculado con el mundo del trabajo más artesanal, ¿no? Y lo que es el Valmeloge, que tiene su faj. Pero si se busca, por ejemplo, en el Größer Wörterbuch von der Jiddischer Sprache, en el Gran Diccionario de la Lengua Yiddish, las páginas que empiezan con Arbeit son muchas páginas con todos los derivados del Arbeit, y Arbeiter, y Arbeitorn, y Arbeiters, Arbeiterns, y tenemos, no sé si Lange Arbeit. Alange Arbeit, pero en el vodevil Yiddish, entre las guerras, se popularizó un dicho, Arbeit macht das Leben süß. El trabajo genera una dulzura en la vida. Pero la réplica era, Arbeit macht das Leben süß, nur ich bin nicht kein Nascher. No soy goloso, el vago que no quería trabajar. Sin embargo, una canción compuesta en francés en 1871 fue traducida a todos los idiomas del mundo y se transformó en el himno de los trabajadores. Con pequeñas modificaciones la utilizaron anarquistas, comunistas, hasta los trotskistas, que deben ser los únicos que la siguen cantando hoy en día. También se cantó en Yiddish. Y un querido amigo del Ivo de Buenos Aires la canta en Yiddish. Y de paso saludamos a un querido amigo, un colega de Bloomington, Indiana, que se sumó a Dinaye Yiddish Show y nos dice, no pasarán. Dovber Kerler, mir nehmen die Hartzikeruf, y vamos al próximo tema, la internacional, en Yiddish. Steigt auf, ihr alle, wer geschlafen, in Hingerleben ist in Neut.
Der Geist kocht und rief zu Waffen, in Schlachtensphären ist greit. Die Welt find Gewalttaten in Leiden, zerstören wollen wir in dann. Für eine Freiheit, Gleichheit, Aganeiden, beschaffen wird der Arbeitsmann. Dus wird sein schon der letzte, entscheidende Streit mit dem International steht auf ihr Arbeitsleid. Dus wird sein schon der letzte, entscheidende Streit mit dem International steht auf ihr Arbeitsleid. Nein, keine wird uns nicht befreien, nicht Gott alleine, nicht kein Held. Mit unserer eigenen Klesein der Lesung bringen wir der Welt. Auf dem Joch genieg gelitten, genieg vergossen, Blut in Schweiß. Se bloß das Pfeil mich schmieden, kurz man das Eisen, diese noch heiß. Dus wird sein, schon der letzte, entscheidende Streit. Mit dem International steht auf ihr Arbeitsleid. Dus wird sein schon der letzte, entscheidende Streit. Mit dem International steht auf ihr Arbeitsleid. Der Arbeitsmann wird seinem Schule verspreiten auf der ganzen Welt. Jene Parasiten, die Mapule bekommen wollen, find sein Schwert. Die größte Sturmtag seit Wellen, noch vor Tyrannen schrecklich sein. Sie können aber nicht verstellen, warin's die helle Sonnenschein. Dus wird sein schon der letzte, entscheidende Streit. Mit dem International steht auf ihr Arbeitsleid. Dus wird sein schon der letzte, entscheidende Streit. Mit dem International steht auf ihr Arbeitsleid. Bueno, había que pasar la internacional en Yiddish. Tenemos info, Lehrer. Mira, tenemos mucha info y nos tenés que seguir en todas las redes y te vamos a explicar cómo. En Instagram, instagram.com/Fundación Ivo. En Facebook, facebook.com/ivo.org.ar. Y nuestro WhatsApp, 5491137702735. Fajrap 37702735. Y para escribirnos a info@ivo.org.ar y repito, info@ivo.org.ar. Y ustedes saben que para nosotros Teure ist die bestes Heure. La Torá es la mejor mercancía.
Y entonces todos los lunes, justito al mediodía, a las 12 clavadas, como se dice, a la hora señalada, están Eliezer Shem Tov, nuestro Rov, y Abraham Lichtenboim hablándonos de Toire. Y tenemos muchas más informaciones, Abraham. Los cursos en Yiddish del IVO en los cuales todavía te podés inscribir. El cuerpo docente está integrado por Abraham Lichtenbaum, Silvia Bialik, Avi Blitz, Lucas Fishman, Esther Schwartz, Nehome Barat y Gustavo Hemos. Pero la noticia bomba. Tenemos nuevamente el seminario de invierno con la UNTREF del 11 al 29 de julio. Para mayor información e inscribirse para los cursos y el seminario internacional de invierno, escribir a cursos@ivo.org.ar y repito, cursos@ivo.org.ar. Abraham, contanos un poquito los cursos que dictás vos. Uy, tenemos uno de la mala palabra y lenguaje de ladrones y prostitutas en la literatura. Sí, pero muy serio, muy serio. Y el otro curso es el Erdarbeit, el trabajo agrícola en la literatura yiddish, y estamos leyendo, vamos a empezar a leer Der Yiddischer Musik de Spector. Así que Abraham, también quería recordarles a los oyentes otra noticia bomba, porque el miércoles 18 de mayo a las 19 horas, recuerden, miércoles 18 de mayo a las 19 horas, vuelve Masterclass con Gustavo Bulgaci y Abraham Lichtenbaum. Y en este programa del miércoles 18 de mayo estará dedicado a la música klezmer en Ucrania. O sea que te pueden censar y tenés Masterclass el mismo día. Así es, porque me da sitzen in Stieb. Hay que pasar el censo en casa y después festejamos con música klezmer a la noche. ¿Sabías, Abraham, que no todos saben acerca de las refacciones en el IVO? Que ya estamos en la fase de amoblamiento y necesitamos el compromiso de todos ustedes. Sí, a vos también. No apagues el micrófono, no apagues el parlante. Si querés hacer una donación al IVO, entra a Eventbrite, se escribe Eventbrite, buscá Fundación IVO y deja tu colaboración a mitad de camino entre tu corazón y tu bolsillo. Así de fácil. Muy bien, muy bien. Y nosotros tenemos que develar un secreto. ¿Quién cantaba Das Lied vom Bräu de Warschawski? Primera vez en 30 años, ni una respuesta. No, los clásicos tampoco. Primera vez. Ganó la banca. Oh, no, ya que ves este Zeit, hermano. Una vez nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros realmente. Nuestro querido amigo Mike Burstein grabó a fines del año pasado un CD único con todas las canciones de Mark Warshawski. O sea, con todas, no es con todas las canciones de Mark Warshawski. No, el CD, es solo de canciones de Warshawski. Lo pueden encontrar en YouTube y está excelente. Está excelente. Al principio había que pagar. Ahora ya está, lo puso Mike en YouTube. Pero en otras plataformas también. Que se grabaron por primera vez. Pero Mike contó
en uno de los programas, en un reportaje que vos le hiciste, no Sí. me acuerdo, fue para cuando hicimos la fiesta de los programas. En un reportaje. Contó que Estaba haciendo haciéndolo. Como yo sabía, le tiré de la lengua y dijo, ya estamos saliendo, ya. Muy bien. Señores, este programa nos dio mucho trabajo, pero la música ayudó. Y ahora en Die ganze Jüdische Show viene también una música que no podía faltar en este programa dedicado a los trabajadores. Así que, Lucas, Lomir und Läufen zu der ganze Jüdische Show. Wir haben die ganze Jüdische Show, ein Programm von Argentiner Ivo, für alle Liebhabers von Jiddisch. Ihre Freund und in der ganzen Jüdischer Show nicht fehlen a Schaffung, was der Mechaberis Szymanski geschaffen in 1902 und sie ist verwandelt geworden in dem Himmel von Bund, von Arbeiterbund. Du pflegst singen, die Schwue. Abraham, bei mir ist gewesen automatisch, noch der International singen die Schwue. No, der Fall ist, weil mir ein abgeben. Dem ersten Teil von die ganze jüdische Show, die Thema Arbeit und Arbeiter, was mir gewidmet auf der Eintiker Programm, und mir eben nun die Feierungen von Yom Ha'atzmaut mit einem Interview mit unser teuren Argentiner Daniel Galay, wo so am schöne wilden Gedank für Jiddisch in Israel. Hört sich zu und wir wollen ihn stützen, weil wird sich der wissen. Und weil sie ist der Tag von Arbeiter und wir seine neue Arbeiter und wir dürfen euch verbringen, weil wir sich gesegnen bis der kommende Woche. Wir wollen hören die Schwue, wir wollen hören ein Interview mit Daniel Galay und Yemir Hashem, die kommende Programm wird sein Eretz Israel und Medinas Israel. Lukas, schönen Dank. Danke euch und einen freilichen Arbeitstag für alle Menschen. Itzig, gesund und stark. Großen Dank, wir wollen sich treffen, kommen die Woche mit Gitter Zires, ein Jontevdiker-Programm. Und ein Kompliment für Sergio Lehrer, weil der Architekt Malbran, was versteht kein Wort nicht, Jiddisch. Und ist ein Zuhörer von unserem Programm. Ist eine Person, was wir wollen sicher interviewen, die kommende Woche auf Spanisch. Und ist der, was arbeitet meistens in Miramar. Wohnt in Miramar und arbeitet über dem Ort von den Pampisten in Miramar, hat gesagt, dass Mamesh gewähnt von deiner Interpretation. Hat nicht verstanden, kein Wort, aber hat gefühlt dein Koyach. Adán dir Enrique, muchísimas gracias Enrique por tu comentario. Y sei virale gesinnt in stark sin falta. Que sin falta yo la quiero hacer internacional. Soll man sagen, es ist ein Argentinism. Sei mir gesund, sin falta. Von dein Mäuling Gott säuen. Die Schwue, Galay und Ciao.
Brüder und Schwester von Arbeit und Neut, alle, was seinen zu seht und zu spreit, zusammen, die von sie ist gerät, sie flattert von Zorn, von Blut ist sie reut, a Schwur, auf Leben und Teut. Himmel und Erde wollen uns Herren, das wird sein, die lichtige Sterne, a Schwur vom Blut und a Schwur von Tränen, mir schweren, a Freiheit und Grenzen zum Bund, nur erkennbar freien, die Sklaven sind, die von die Reute ist hoch und breit, sie flattert von Zorn, von Blut ist sie reut, a Schwur, auf Leben und Teut. Himmel und Erde wollen uns als Herren, das wird sein, die lichtige Sterne, a Schwur von Blut und a Schwur von Tränen, mir schweren, und a Schwur von Tränen, mir schweren. Ihre Freund heint mir dem Covid sich zu treffen mit a Haver von Buenos Aires, von Israel, von der jüdischen Sprache, von Ivo und von der jüdischen Show. Wir haben heint mit uns Daniel Galay, Borechabo, Sholem Aleichem und gut Jontef dir, Daniel. Was machst du? Ich mach gut. Zufrieden wieder einmal sich selbst zu dir und durch dir mit allen Leoner und allen Zuhörer und mein Teil Keile von Buenos Aires, Argentinien und Lateinamerika. A Libo Berfunidisch von die Jankuta, wenn ist gewesen, nur was geboren Kind oder im Nähren die jüdische Sprache. Und sind 1965, wenn die Säule gewinnt, ist geworden ein Kämpfer für die jüdische Sprache, aber der Rike Reuch für die jüdische Kultur. Und letztens hat geprüft, ein Fund in der israelischen Kultur, den Begriff von der aschkenazischen Kultur, Aschkenaziut, a Mechaber von 11 Bücher hat sein letztes Buch auf Ivrit gemacht, a größeren Räuschen, weil schreibt wegen der aschkenazischen Optie auf Ivrit. Und die Frage meine Daniel ist, sie doch besser. Meine Stanne, in was ist anders dein Buch, was trägt das in schönem Titel wie die aschkenazische Optie? Was meint die aschkenazische Optie? Lass mir hören von dir. Ich kläre es euch also. Israel, was ist ein politischer Land, äußert die Kultur, äußert die Wirtschaft, äußert im Bechomes, was wir haben mit unseren Schreinen, ist ein politisiertes Land. Und es sind da verschiedene Optionen. Es ist da, wenn es halt, als Israel darf sein, Medinat Aluche, Medinas Aluche. Das heißt, dass die Medinat Israel, wie die jüdische Medina, darf geführt werden durch die Aluche und alle Gesetze von der Teuren und so weiter. Und Menschen... Die Rabbonokratie. Ja, gut. Und es ist doch andere, was glauben, als die mizrachischen Juden haben nicht bekommen genug Wort in Politik und die mizrachischen Juden
wie sie sind geboren in dem Gegend, kennen sie den Gegend und sie fühlen sich stark eingewurzelt und sie legen vor durch verschiedene Kandidaten eine eigene Option, wie soll das Land und die Politik wird äußern. Und sage ich, die aschkenasische Kultur, welche ist nicht honoriert geworden und nicht respektiert geworden, nicht in ihr Luschen und nicht in ihr Geist, dafür beschmutzt geworden sehr oft. Von was soll sie nicht bekommen, eine kleine Anerkennung, eine politische, ideologische. Der Fall, der Ziel ist in der Knesset, ich weiß nicht in welcher, sollen sein Repräsentanten von Gedanken, wo sollen kämpfen für eine Kultur, für ein Chinuch, für Kunst und für eine Gesellschaft, wo die aschkenasische, jüdische Werten werden besser vorgestellt wie einzutage. Einzutage, alles was ist jüdisch ist so, ist im Ganzen peripherisch, seitig, sehr wichtig, aber es ist im Ganzen ja sein. Es verwendet keinmal nicht und es wird nicht vernehmen dem Eubmol. Und wir sagen, für was nicht? Das ist ja so wichtig wie andere Sachen. Darüber, der Dosiker ausführt, ist ein Resultat vom Buch. Jeder schreibt in dem Buch, habe ich nicht gewusst, genau, als ich will es sagen offen. Ich habe zu neu geklebt, was Sachartikel meine, welche sind geschrieben geworden und veröffentlicht noch Yitzhak Rabins Mord, 1995. Aber ich habe gesagt, Artikel, ich sei zu neu gestellt und beim Schreiben und beim Durchgucken, habe ich gesagt, Daniel, wo gehst du? Wohin führst du? Was willst du dir kriegen? Es muss sein ein mammoschestiger Ziel. Und der mammoschestiger Ziel ist in dem Moment voran, euch, ob es wird dauern, die Verwirklichung, aber im Moment, wenn Menschen wissen, als du strebst, zu umführen, mit anderen, nicht allein, zu umführen, die Israel-Gesellschaft, respektiert man dich als Sach mehr wie anders. Man wird auch in Kass auf dir. Nur in Sachatl ist es eine Sache besser, wie ohne mit der Fakt, dass du bist im ganzen peripherisch. Das heißt, du hast verwandelt dem Amolik-Nidischism, was ist gewähnt Kampf für der jüdischen Sprache und Kultur, nur für der jüdischen Sprache und Kultur, noch Farnchurben in der jüdischen Welt, gemacht haben Politisatie in ein politisches Land wie Medinas Israel. Der Fall ruft sich dein Buch, es ist doch eine andere Option, die aschkenasische Option. Emes. Ich will nur sagen, mehr befehrisch, die aschkenasische Option nimmt allein Meirev, Zentral- und Mizrach-Europa, weil die Entwicklung von unserer Geschichte, unser Leben, unsere Kultur, unsere Sprache ist nicht nur Mizrach-Europa. Das begrenzt den Begriff und nur Jiddisch begrenzt euch. Es handelt sich wegen der Kiel, was wir leben darf weiter sich ziehen und entwickeln, nicht nur in Israel, über die ganze Welt. MSC ist ein Artikel heutzutage mit Aktualien in Israel, mit dem Leben in Israel. Aber die Prinzipien sind gültig für jüdisches Leben in allgemein. Das heißt, ein Argentinier liegt, was wird sich fühlen, als ist ein Argentinier, als ist ein Jid. Und als gehört zum aschkenasischen Räum und Kultur, ist sehr stärker in seiner Erziehung, für sich allein und für die anderen, wie euch sagt, ich bin ein Argentinier, was hat Liebig. Was ist schön, fein, aber es kann sein stärker. Die Frage meine ist, auf der kommenden Knesset, auf wann wirst du einmal zustellen, spezifisch aschkenasische Regime und kriegen ein Deputat, ein Chaver Knesset im Parlament? Mein Zugang, und ich lebe also von meinen Chavere, ist, als wir wollen nicht gehen zu Wahlen,
ob wir haben nicht ein Gefühl und eine Sicherheit, als wir haben eine gar breite Stütze. Das können wir wissen von uns. Wir werden gar nicht riskieren. Wir werden gesehen kämpfen vor dem Gedanken. Ob es wird nicht sein in der Knesset, es wird sein in der zweiten, in der dritten. Aber wir werden sein zentriert in dem Ziel, was wird weisen unsere Endlichkeit, unser Achreis für unsere Kultur und für die Kultur und Ausstattung vom ganzen Land. Und ich versichere dir, als unsere Kultur wird oben ihre Spur auf der äußeren Politik, auf der inneren Politik. Es ist nicht etwas, was bleibt, nur auf dem Gebiet von Kultur und Kunst. Nein, und Loschen, Lemoschen. Unsere Politik in mein Buch, was ich halte es da mit mir, in meinem Buch wird gesagt, es ist ein ganzer Artikel, wo ich rede wegen der jüdischen Lescheunes. Es kann nicht sein, als eine Sache an Israel, als die jüdische Lescheunes, außer dem Status, also oben in der Akademie, sollen nicht bekommen einen ernsten Status, weil das ist auch beziehen ernst zu der Geschichte von Juden in Europa, in Amerika, in islamischen Ländern und so weiter. Die jüdische Sprache, das ist eine gewaltige, wichtige Jezire. Ein zu Tag hat es keinen schon wichtigen Status für Zivil in Israel. Wir wollen es ändern. Und es ist interessant, du bist doch ein Musiker vom Fach, ausgeschrieben Klezmermusik. In Israel vernimmt Klezmermusik eine behovedike Position, nicht nur beim religiösen Sektor. Die aschkenazische Macholim seien einmal gewesen, kimat wie herausgestoßen von dem Gourmet-Mappe in Israel. Aber in den letzten Jahren habe ich bemerkt, als man hat geöffnet aschkenazische Restaurants. Das meint, als etwas bewegt sich. Was tragst du darauf? Also, sind das sehr stilistische Tendenzen. Ja, von einer Seite geschieht genau, was du sagst, und von der zweiten Seite, leider, kannst du dich nicht vorstellen, wie viele wilde Attacken kommen vor gegen den aschkenazischen Macholim. Von Mizrach-politische, zweirangige Politiker, weil sie können nicht attackieren offen die Aschkenazen, ja, wie Birgen und so weiter. Also sie nehmen eine Kuh in Essen und sie sagen, das aschkenazische Essen hat kein Schumtam nicht, hat nicht kein Kolieren, es ist ekelig und so weiter. Über der Welt kann man sich nicht vorstellen, was es kommt vor. Weil mir geht es nicht über, mir setzt nicht über die solche Sachen. Außer die Attackes, was kommen von euch in der Knesset, gegen Aschkenazim. Und was ist denn nerviert euch? Wenn es kommen vor solche Attackes, die Media geht über, aber Chavrei Knesset, Aschkenazim und nicht Aschkenazim, tritt nicht heraus, scharf, gegen solche Attackes. Sein Aschkenazer, das ist wie eine Schuld. Es ist wie sein der Eid in Israel. Ja? Und keiner verteidigt uns. Und ebenso verteidigt dem aschkenazischen Kiem, ist es nur wie durchläufende Sache. Es ist nicht eine prinzipielle. Reagiert auf andere. Aber das wird kommen zu einem Ende. Wir wollen es ändern. Es kommen zu, ich gebe dir ein Beispiel. Letztens sind zugekommen zu uns 2 Menschen, schön Erwachsene, ja, Ingere von mir, was sie sind durch die Shoah. Ihre Eltern sind gerade mit den Vorformen und sind in der Zeugen geworden, da im Land, gedient im Militär. Wir haben in unserer Anführung nicht gehabt als solche. Eins haben wir, und das weist unser Koyach, also unser Gedanke, habt dann Menschen, was verstehen, also ob sie wollen sich nicht verteidigen und nicht verteidigen ihre Eltern und ihre Bobeseides,
wird man machen zunichte die ganze Kultur und Identität ist doch sein. Und es freut uns, was wir bekennt unsere Zuhörers mit Ameshugener Ladover, Ameshugener zu der Sache, und wir wünschen dir der Volk und alle Weihe Sach Israelim sollen überlegen in dein Buch. Leider können wir da in Buenos Aires nicht versprechen, aber wir wollen wegen dem Buch reden und bringen für unsere Zuhörer Teilen von dem. Wir begrüßen dir, wir wünschen dir der Erfolg und wir stehen zu deiner Disposition, Daniel. Sei gesund, stark und gebencht. Dank dir für unser Interview. Einen großen Dank, Avrom. Ich freue mich sehr. Sei gesund.